Pa evo, nakon svih ovih dešavanja, kao što znate, vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku o smjeni upravnog i nadzornog odbora. Međutim, život u Pazariću teče svojim tokom. Nakon svega što sam prijavio u parlamentu, ovdje je došla porezna uprava i financijska policija i svi ostali organi koje je uputila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Mi imamo izvještaj, u stvari sad imamo rješenje porezne uprave koje je alarmantno, gdje do sutra do 16 sati, ukoliko Zavod ne plati 780.000 konvertibilnih maraka poreza, koji je neko bivše rukovodstvo tajilo kroz neke svoje račune, za račun u Zavodu Pazariću će biti blokiran. Ja ću danas uputiti hitno pismo, i premijeru i ministru i gospođi ministrici financija i direktoru porezne uprave da pokušam da se zaista oproste ovi dugovi koji su nastali neznanjem ili znanjem pojedinih ljudi iz prethodnog menadžmenta, ali ovo je goruće pitanje broj 1. Meni je najlakše da uputim žalbu na ovo rješenje koje će trajati 2 ili 3 godine, ali mene je u interesu, bez obzira što sam smijen direktor, da ostavimo, da svi uradimo nešto što je dobro za Zavod u Pazariću.